Sva prava proizvođača i vlasnika snimljenog materijala na ovom uređaju su zaštićena. Zakonom je zabranjeno svako neovlašteno presnimavanje, umnožavanje, montiranje, prikazivanje, razmjena, izrabljivanje, davanje u zakup ili javno prikazivanje ovog DVD-a ili bilo kog njegovog dela. Pozovi me u noć, a pozovi me u noć, a pozovi me u noć. Marko, 2008. Pronađite nas se pridruže u centru Beograda. Ljudi koji imaju gledanja problema. Neovlašteno korištenje građevinskog zemljišta u vreme kada se pridruže akcije učestvovalo kaseta. Nakon toga će zavisiti svetu. Svaki put. Delta video. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom.